Muhammed Ali je bivši američki bokser i jedan od najvećih svjetskih boksera. Rođen je 17. januara 1942. godine u Louisvilleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je rođen kao Cassius Marcellus Clay mlađi, ime Muhammed Ali uzeo nakon primanja islama 1964. godine. Na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine osvojio je zlatnu medalju u poluteškoj kategoriji. Muhammed Ali je bio poznat po svom stavu borbe. Nije imao karakterističan stav kao ostali bokser sa rukavicama ispred sebe, već se pouzdavao brze reflekse i eskivaže. Za sebe je govorio da pleši kao leptir i ubada kao osa. Pogledajte neke od najzanimljivijih izrijeka jednog od najvećih boksera svih vremena. Mrzio sam svaki minut treninga, ali rekao sam, nemoj odustati, pazi sada i živi ostatak života kao šampion. Toliko sam brz da sam prošle noći pritisnuo prekidač za gašenje svjetla i bio u krevetu prije nego je sobom zavladala tama. Čovjek koji u 50. vidi život kao u svojim 20. je prosrećio 30 godina svoga života. Šampioni nisu napravljeni u teretani, šampioni su napravljeni od nečega što je duboko u njima, želje, sna, vizije. Ako vas žena pobjeđuje u tenisu, promijenite sport. Ako vas žena pobjeđuje u boksu, promijenite ženu. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, obavezno ostavite like, šerujte ovaj video sa vašim prijateljima i subscribeujte se na kanal za još novih videa. Do idućeg videa, lijep pozdrav!